kusema juu ya safari yetu kwenda Kang'o Jaramogi. Wazee wa Abagusi, Nyamira na Kisii tulipangana chini ya uongozi wake mwenzetu Fred Okengo Matiang'i, tukaenda kupatiana pole kwa familia ya Raila Amolo Odinga, kwa bibi yake Aida Her Excellency. Ndani ya hiyo delegation tulikuwa na wale ambayo wamechaguliwa miaka mingi kama Sam Ongeri, kama Chris Obure na wengine ambao ni viongozi wetu watarajiwa. Na vile tulienda huko tulipatiana pole, na baadaye tukatoka kwa Opoda Farm tukaenda kwa Jaramogi, tena tukaenda kupatiana pole kwa kijana ambaye anaitwa Raila Junior. Ujumbe wetu kama wa Kisii kulikuwa ya kwamba urafiki wetu ambao tumekuwa na mzee Raila Amolo Odinga na hapo nyuma mzee Jaramogi uendelee kuwepo zaidi, kwa sababu hata sisi wakati huu tuko na presidential candidate wetu ambaye anaitwa Fred Okengo Matiang'i. Kwa hivyo kama jamii bado tunaendelea kutafuta urafiki, ndio tuwe na urafiki wa kutosha ambao wakati tunaenda kwa elections 2027 tuwe tumetengeneza urafiki sawa sawa. Kwa hivyo sio maneno ya siasa tulienda huko, ni kusema pole, lakini urafiki yetu Kisii na Ujaluoni uendelee, ndio tuendelee kuweka nchi yetu pamoja, kwa sababu tunataka nchi ambayo iko pamoja kabila zote. Umugusio minto osemwanucha batwale Gusii abali chinsemo chinde chonzi cha Kenya umugusio risiko umunge uri chinsemo chonzi chense ya toltomenyete mwenyure obo mugwetu twarogetie imiaka ya etire wetira umusike Honorable Simon Nyachai 2002 tukibundamo tukabamo libo elimo tukanya chai chikura chitu ne chonsi kurusi naenda agasumi chinde kurusiko tukabamo tukamwe birugo Beyonce kurusi ibyabachumbe ne chebo emisiye ikijibale kuru kuchikansula naenda akanyora chikura chinde kurusiko ekere serikali aminyoka, lakini tekeretio ubu president, lakini ekere serikali yara osigwa yo mwaka uyu 2003 mwarojo Mugusii unatua konyegete chi minister to nyolete Gusii yo challenge angenye Professor Ongeri, tukanyora Obure, tukanyora umusike okurukunga Henry Obuocha na Nyachai mbonyene chi minister inyi igiri bono na tuliga igotobwata ka minister tuligiri buja na lie pale ye kurua Ngoina Road Chemo City yaje tokoera konyo ya kwamiriga magunga uligirie para ekurua Nyamira guchi center na lia rosetibwe inga kiyo na magendera mange twanyorete igoko tebaiga obo mubwatu orokirie ngaga tuli amo alitokonyora ibintu alitoko negotiate mutari gwanja Umugusii bone gatobe hamo ninjire tuguchiko bamo osituguchikorokererwa nichi by election ichire isatu Nyamira asakuru kunyansiongo asakuru kwa Ekerenyo na asakuru kwa Nyamaina toisokobo buya tubwatisie echama y'Umugusii around ye ere friendly guchose Matiang'i nkworo kitore kurubone iganga ntori serious yo kuburia uburayi bwenseje murochi kiro umuntu uburia uburayi bwenseje gakwanseranka umanya kuchikonyora Kang'o Jaramogi
tware ngo igoro isabari eye igo twaye bange tuno mugusi omonyene igo twaye bange tukabanga paka abagaka bagusi n'abandi nabagusi bali bakurukunga council of elders nabwo twabangite nabarabwo isabari eye n'abagaka baitu babere osuburayi obonene bwagusi bakoreira mugusi emirimo n'omweshimiwa Samongeri bakorire n'omugaka Raila Amolo Odinga omweshimiwa obure babere n'omugaka Raila Amolo Odinga naende barenge n'omugaka Jaramogi Kumaega kiarambarwete history yabe chagete 1960s ntwarenge n'abachumbe bonsi gusi na Nyamira balia mono bali ensemo ya ODM n'abandi batari ODM ntwarenge n'abachumba bakuru ange 8 na barabwo bakorire imirimo na Raila Amolo Odinga na umungina Aida ntwarenge n'abarai ao kuru chinsemo chonsi chiagusi professionals abalimu n'abantu nabo n'abantu bekanisa egange nne yatwire tororo no gusaba no mungina Aido Dinga naende kumotebinga uno mugusi nabo tuliamo naende ntubwate birengeri bya gucyose family ase ngijo yake Raila Amolo Odinga uruwanirire ubusubiri bw'enseye mono sana demokrasi unachagete kurwa multiparty ero lentete multiparty ga pakubwatira n'abantu ba nagenda Bukeira nagenda Magwawa nachichekerenyo nagenda asakuru kungaitibu kunya kubatarire ibinyoro kunya kubabwatisia ose emirimo yino irinkorrose tokunya gusirana n'emichango yichikanisa amabe osabeire nabere nkutacha ibinyoro byino kubakonya ende nkorranga naki togusirana n'abana baitu nananchitese minaindi ndumwalimu nabere tokunya gusirana na inwe mono sabana bali bakwenda chi university ko chande naba twabwatirana twachangirana twanya kubasuma ku university kere seminaro tubwate igintu kingencho osense ya Kenya unatune tugusiga tutabwate marimo igo ababintu tindarunka nonye nigoro iga muisonde naho narenge kerenyabu naho narenge konge na utwabutete n'abantu bamintu igo paka saa 3 ya butuku karuoro tukunya kusema ninga naki ese yitu tukuyisukia naenda abantu baitu nakibagukina igo osogwenye tindaruga naonde naende ningenderete ubwatira n'abantu baitu unatuligirete ku 2027 usitoroche tukukwenda tukuchincho burayi ubono bororo